Ebusuafo me mo bibia kwa aba de ba GCN page so midin e de adwoa search him mesro na wa subscribe to my channel nya notification bell ne so for more news. Kayayofuo na omo ekase na omo etrese eye NDC amayokuo no na His Excellency Oman Penita da John Dramani Mahama ne campaign tour a one ma oye no eye Kayayofuo mo kodi n'echi no enyomo amusika na omo de koy anase enyomo pebi na omo de kodi eye Oman Penita da n'echi na emome no Oman Penita da John Dramani Mahama na nkasa na NDC fo no omo sisa wongu kem e de won koy wo wie no ma won 20 cities omo sanso koyo mo adwuma na menim se Kayayofuo is ahye omo we se danyu eye join news fo koyo omo interview omo etrese eye Oman Penita da John Dramani Mahama no omo kodi n'echi no enye nyomo akomem nyomo pe no omo de koy na emome no kamia koy se omo bo omo pa asa omo be force omo no omo de omo koy nti no omo so di omo achi omo de omo koy na adofo sa Kayo hu nsemi ye be kaya abra Oman Penita da His Excellency John Dramani Mahama eye president no oto eye pan e de komo omo so omo nje enye adwuma na pan His Oman Penita da John Dramani Mahama e de ekomo omo no Ghana fo bebre e raise concern na omo kaso omo etrese Oman Penita da John Dramani Mahama ufi north enti ka be ye president nka omo na Kayayofuo nka so atwa na kamofre akọ school udu nim ni sa wo se won kran e so kutupa wo se putupa asanso atopan akwa koma won se won je nto omo adwuma so ene Ghana fo kasai papa na His Excellency na nado dan kwakufu ado e be ye president Ghana ye man pene adu preman adu gagai o se free SHS and the Kayayofuo no se de hu bebrisa first no Ashanti region okwa eno wo to sampo na kobo bi ne so but ende kakra bi uba akra so a eno nso saa enti His Excellency na dan kwakufu ado ni free SHS ode ba ne kamia kwa se etwa eye Kayo no so bebre ende crowd woni akirem e wo street so a omo ye yes speaking ice water de enwi no kra wo se de hu bi o saa hankifo no omo ina kwa school esa na nado ni free SHS nti na eno na eye Joy News omo koye Kayayofuo interview eno omo etrese Oman Penita da John Dramani Mahama obe mo omo sika na omo sese omo go kem de omo ko campaign to na se ne wo mye se omo di omo achi eno de omo koy na ensem we no eye NPP communicators eno omo de tu dwa na omo etrese Oman Penita da John Dramani Mahama no office den Kayayofuo no omo support no omo support who ta omo NPP asem because NPP no omo ba omo be free SHS okra na wo fi north no obe ye president pan e na wo to omo so omo nje no omo fanya adwuma chese mo no omo do omo nkosko omo do omo kosko ni bi enye na do ba wan so omo free SHS nti se nde wo na mu ye campaign na se wo fi se Kayayofuo do omo wachi na obua omo ndi wachi ndi wachi ochina omo mpe wasem wan to ba ne maw nti mema na wotiri ye wo de na His Excellency Oman Penita da John Dramani Mahama enema oye ne campaign tour na enim so Oman Penita da John Dramani Mahama de anka o me president bi o papa so onti yo o si stia no de ma Oman Penita His Excellency na dan kwakufu ado no stia no o de ma na do a on twa nko right on on twa nko left on so on fa nko nanim tim stia kwara na do no de ga na ekoshe gatem o de akonya accident Oman Penita da so kakra His Excellency so onti ena na do reverse a na o ko na tese economy ye hu so nti o so ba be gin afi economy mu Oman Penita da John Dramani Mahama so oda ondo oda na ne so tene 12 no asore te ho na malo di na bisa na papa den o si Ghana ho da dwinti men da Ghana sisi be ye ko na ye hye ayo Oman Penita da kaso o dwen Ghana ho na ye hye no problem so Oman Penita da so be gin afi ahochire mu na ne campaign to akwa akofa Kayayofuo so den semu atudwi na NPP communicators eche Oman Penita de me wa dwen se Kayayofuo beto ama want to mama de ntuma wo china yeti nsem omo de etudwa enna okobo Kayayofuo pa okobo pa o pa fo pa say munkoja no na on fa form so omo asem na every ho of a card yo mkoy enna goro de to aso enna just say media for ko ho mko interview o say na mo be de wa ha say
ano muso ye de wo ikuta pan na ye se John Mahama say okofale nominations inti no yemre meja no no de ai ano mo bia to this live interview or Joy FM 20 Ghana live enya wuntumi ene ye ne oka say ebia ye twantro Joy FM for the call interview 20 Ghana amo sa Kayayofuo mo mesin kona mo koka say onu no be ka tie say John Mahama mu ye no rally kakra wa hanti. Our leader at the station told us about the filing of forms by Mahama. They brought us to the party office and we were given 20 cedis each. 2020 Our leader at the station told us about the filing of forms by Mahama. They brought us to the party office and we were given 20 cedis each. Na your mama, esi all shase no. Also aboso kan spare parts dealers aba me ho say me mesin ko contest. Na aboso kan spare parts dealers issue statement say yen oboa yen ma ho yen suma no. Also committed drivers aba me ho say me nsan be contest. Na committed drivers issue statement say opani yen kan asa obi a mefre o. Afa di owi ase no okofa Kayayofuo. Say mo fa mo pan mra e de ba asakosi wo afọ mu nyina de akọ owie no amu 2020 ese bass nsan form nko na odada hwana obi no be jira bonte say Kayayofuo ko out of their me samra no me wa no ko bo mo pa je ya ne say Kayayofuo bomba yi dodo na afiru kromo 95% afiru krom eno manante afa cars aba enkran pa na ko to ko be Kayayofuo ne da obesu avre obesu me say insure to a me ko first day me ko hu omo no dano me were hoye omo hihye rubber ye de dokru semu no ai no mo semu na e ma no mo de nsu na no me wanyina no yesi ko sada na nka krum fo ho ntom no wodi sika no e wasa wosirem uwie no wasa okwa na yin wade na enya nwa because na yire be obey first lady no na oto pampaya de Kayayofuo ba mampena kufa do yire ba yi wasi libraries maku 15 mampena kufa do yire wasi libraries 15 make us say 1960 mampena Mahama yire no chepan e de Kayayofuo enna mampena kufa do yire anasa be dia aduane si ye no afidi ho edi John Mahama be kanto say me John Mahama masesa me ba na wugidi a na je sebe adwene nyame de ba wa fa anya adwuma hwe enu aye nam ayi kwan so no contract kwan so adam sisi obi o be bie na no aka se akufo ade ba ye onye kwan bia no di natem o pa so ma se biem no he kwan da ho obi an ko sha nto akwa yekwadu ho contract kwan yekwadu me ye se me kwa from hotel ho no me se me kwa akọ bo ma ye twem hotel ho kre ko ayi asu ho kwan so kwan we kwan ketwa ye kwa odi kwan ho nkoma mama patre kra me se metokra me refi that's bre ya kan ye beto apatre beto na so me sa kwa ichire ho bi aija ise san ko no to de se boto ese san ko kota apatre enti media me kasa ene ye wokumase me kasa che kumase man me kasa che asanteman hwe send this will be pa e ma santeman a anka mu hunu bira no mo te akonya so yen MPP fo and the heavy